LAB here on our EBFM, it's in the air, 9:15. What's in the air is a lot of wind and a lot of rain at the moment. We'll give you more of an update on that weather. What's it going to do over the next 24 to 48 hours? There is a weather watch around the Hauraki here, but we'll give you an update on that, hey, throughout this morning's show. Throughout this morning, we've been crossing over live to the start of day one over the next couple of days. It's Wananga Tuarua, Oranga Rangatahi Wananga is live there at Te Pai o Hauraki Marae. Morena again, bro. Mōre nei hoa o te rai te rohe nei o Pare Hauraki Aira e te whānau. We are here at Te Pai o Hauraki Marae for day one of ngā o tēnei o ngā wānanga. Oranga Rangatahi Wananga nā marua, hosted and facilitated by our beautiful whānau of Ngāti Tamatera Treaty Settlement Trust. And less than an hour e te whānau, ka tai mai ngā tini, ka tai mai te mano o ngā rangatahi o Ngāti Tamatera, ki runga i te papa neke neke o Papa Tūrua, ki mua anō hoki te aroaro o tō tāta nei whare nui a Te Pai o Hauraki as we come together to celebrate our wānanga 2 for 2025. E nōku te whiwhi, nōku hoki te maringa nui, ko piri mai te kai whakahaere matua o tēnei o ngā wānanga tōku nei whanaunga a Ngārita Skipper. But I'll let her explain ko tōna ingoa and her role in this kaupapa e te whanaunga. Morena. Morena. Is your mic on, cuz? Ka pai now. Explain to the whānau, ko ai koe, no hea koe, and your tūranga here at the wānanga. Mauriara e te whānau, ko Ngārita Skipper tōku ingoa, ko te kai whakahaere o ngenei, o enei wānanga Oranga Rangatahi, I raro i te marumaru o Ngāti Tamatera Treaty Settlement Trust. Heuri tēnei no ngā iwi maha o Hauraki, no Ngāti Raukawa ki te tonga, no te whānau panui, no ngā puhi nui tonu hoki. O tēnei ka mihi atu ki a koe te whanaunga. Now explain to our whānau, koe nei te wānanga tuarua, I raro i te marumaru o Oranga Rangatahi, for all of our whānau, give them a bit of an insight on what our rangatahi can expect over the next couple of days. Oh, there's a few kaupapa that we have installed for this wānanga, but our kaupapa matua that overarches the whole our whole wānanga is around taiao, kaitiakitanga, te taka o te marama, as well as matariki, knowing that matariki's just been and so yeah, I think hautapu is something that we're going to be doing, and it'll be our first time as rangatahi in Aoreanga. We will be conducting karakia and karanga. We've got workshops around sexual health and drug addiction, healthy relationships. We've got workshops around aspirations, ngā hiahia ngā wawata mo a mātou rangatahi, mo ngā rae heke mai nei, mo te tau heke mai nei, anō hoki te mahi mau rākau. We've got some guest speakers coming in. We've got some, there's quite a few kaupapa that we have planned out for our rangatahi. E mātua moihua nā tātou e pāna ki ngā pēhitanga o te wā. But for you fellas as Oranga Rangatahi and Ngāti Tamatera Treaty Settlement Trust, cuz what was the importance of establishing these type of wānanga, not just for our rangatahi o Tamatera, but our rangatahi o Pare Hauraki? Well, mōku ake, he nui te kōhau kei roto i te ao Māori mo a mātou rangatahi. Te nuinga o mātou rangatahi, kāre te mohi o ki te reo, kāre te tino hoki ki te kāinga ki ngā marae maha o Hauraki, nā reira, koenei tētahi ara, kia whakatūwhera i taua ao kia rātou, kia mohi o hoki rātou, kei te pai, hoki mai ki te kāinga, kei te tūwhera o mātou ringaringa kia koutou, ko tā koutou mahi, take that first step. Once they're in, well, we've had a few re-register from our last wānanga. We also ran two Te Kahu Kōrako Rangatahi Wananga last year. We've had some that have attended all three. This will be their fourth one. So I guess it is working in some ways, but I know that there's a lot more that are home. Ko tāku no hoki mai ki te kāinga, koe e whakama. And you touched on, we've got some manuhiri, some guest speakers coming in over the next couple of days just to see their journey, o rātou nei moimoia, o rātou nei wawata. Are you able to give us a bit of an insight? Ko ai ngā kai kōrero ka haere mai ki te tautoko i tēnei o ngā wānanga? Ai, nā reira, mena mohi ana koutou ki taua tangata rongonui on the mish. Ko tahu holas tera, he uri hoki ia no Ngāti Pūkenga. Manaia. He hononga hoki ki Tamatera. Kua kimi a deri tētahi hononga. Ai, he whakapapa. Engari, ko aia tērā, ka hara mai ia me tōna wahine, me tōna pēpē. Anō hoki ko te ahi Paurewa Forbes. Yes, Mihirangi Forbes' daughter. Ai, Mihirangi Forbes' daughter. Ai. Nā reira, he kakānau, kia whakarongo ki a rātou kōrero, ko te hiahia kia
Kia pūrangi aho ngā whatu o ngā rangatahi kia hihia ki te whainga ara o te ao Māori, o te ao whakangau poaka, ngā mahi media pena i a koe. So yeah, koira. Ko te pātai whakamutunga, cuz, you know, how has it been in the background getting prepared for this wānanga? We caught up, I think, a couple of weeks ago, ngā kaimahi ki te āta wānanga, ki te āta tīpako, ngā nekeneke hanga mō tēnei wānanga. But for you and your team, how has it been preparing for this wānanga? It's been amazing. Ki au nei, ina he māro, he kaha tō taituara, ka māma ke te haere o ngā mahi. Ko tāku ke ko au anake, kei roto e taku hinengaro, he ahua nitpicking i ngā mea katoa. That's a karakapā thing, that's a karakapā thing. E me, ka ātaro au ki ngā, what if this happens? Ngā worst case scenarios, and i tahi wā ka ahua, ani ni te mahunga engari, pai te haere, māmanga ngā kaimahi, ko te mea nui, hi tipu ake mātou katoa i roto i te ao Māori, wharekura, kohanga, nā reira, mena e hihia anau te tuku i tētahi last minute task i tētahi o ngā kaimahi, māma noa te hiki nā o te manuka. E ko te kōrero whakamutunga, iaha ētahi kupu aki mō tātou nei rangatahi o Tamatera o te anō o Pare Hauraki that missed out on this wānanga, cuz. What can you say to our rangatahi? Stay tuned. You're going to see all the stories. You're going to see all the stuff that are going to go up on our Oranga Rangatahi page as well as ngā iwi page. And there's always a third and a fourth wānanga whānau, so you won't miss out. Just, no mai hoki mai ki te kainga. No mātou te whiwhi, cuz, ko whai wahi mai koe ki te kōrero ki tō whānau o Pare Hauraki e pāna ki tēnei kaupapa whakahirahira whānau. It's less than an hour ka tai mai ngā rangatahi o Tamatera, 10 o'clock ka timata te Powhiri. Hioi anō e te whānau. Very shortly we're gonna make our way into the kouta. We're gonna catch up with the head chef, Tairere Skipper, to talk about iahanga kai namu wā ka horapā ki runga i ngā tepu. Hioi anō e hoa. We'll pass the rākau back to you in studio. Awesome, Kōrua, awesome. Love what you're saying there as well. Love the passion, love the drive. And I tell you what, do stick around and check out more details, especially through their Pukamata page, to get involved with the next school holidays.